Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ću da vam pokažem kako možete da imate skinove, kamuflaža skinove, mislim, znate već. Tako da, hajmo da krenemo. Prvo što morate je, da odete na Play Store i upišete Camouflage Skins for Minecraft. I kada to nađete, za oni koji možda ne vide, tu vidite, samo da drugu, ne, vidite ovo i tako. I kad to završite, znači instalirate naravno. Kada instalirate, uđete u njih, kliknete open. Oh my gosh, kakva je slika. Ok, i prije svega da dam shoutout kanalima Easy PC, Lemon Squeezy i Tony Macaroni. Tako da subscribeujte ih. Evo vidite, tu imate različite skinove, možete uzeti koje god hoćete. Evo ja sam uzeo ovaj. I naravno za one koji imaju Minecraft to vrijedi. I evo vidite, na primjer, evo uzet ćemo, evo imate uglavnom razne skinove. Evo uzet ćemo skin vode. I vidite, kliknete, evo, kliknete ovo tu, tako, kad kliknete to da se sejva i tada vam se sejva, uđete u Minecraft, imate taj skin i to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u drugom. Ćao!